Pini unboxing videos ng selam pilo jo lang thalai lo yo pini unboxing video lo de en parke kang tip lo unboxing box kak tip kecheng ko sono ne yo tip kedalo ko son yo kholi thuk kedalo a phet si ke parlen parlo po lang par tarli pen tip tek che lo yo lang thak don marliet ako yung tip tang tip chat nang basta ako kang tip to lo yo ing tip tang po yo là cái là so napir phan mai thak bat kok putang chit lo ka kholi po cái de jo don marliet tom lang nàng don bom nó don bảo đeo động để cho trong hong xem ban hình đinh chế nó in cái input dead pen là hello jo box cái có là so box input thôi si lo si min hormo cái long gì non put hot là so box napit pen ing tip pon ip nang để don mà liệt trong jo tăng tip po ing tip tăng s lo okay jo ing tip tăng s pen non lo box bang kolipo dan di lo ada lo jo lo nah lo jo ulta phak lo non nào là cái nah jo don't forget to read it tong ho for every lang po ni reading eta pin non lang lo jo thak tok lo 12 by 24 volt la ke voltage lo pen current abang ke 20 ampere neri mun piang dena bang ke charger point lo ke la hello monili kapor he kagos to ada por he eta ke non nang paklang ilo na don maria tom li tom phat la hen lo solar panel battery lo battery ke 12 volt battery apen solar panel bang ke 50 watt bro cái môn này nó bắt lang là hen lo jo men hormu cái chini lo mà don maria tom là copy lo jo cái nó charge support là cho lang lo jo charge lo charge mà thằng long lo cái giờ đi là giờ là lo giờ cái charge lo là lang battery charge po signal na pak lang hola la neri mun jong pen jong ding hello lang ek no la lo wire solar panel pen one lo dak connection bang ke non la dak sin dam lo min connection solar panel pen ke non dak cek dang ke 17.3 volt per 4 volt là something yang li tom ta chanam ek tam me jo facility में sen mobile है हुई के चार्ज अपन के आराम ओ लाए ले जो